Dragi učenici, dobar dan. Danas govorimo o crnogorskim pjesnicima 20. vijeka. Saznanja koja nauka o književnosti ima o crnogorskom pjesništvu 20. vijeka nisu sistematizovana, ali se može reći da je naše pjesništvo 20. vijeka izraz ideoloških i kulturnih uslova i da je pretrpjelo brojne promjene. Nakon epohe romantizma i Petra II. Petrovića Njegoša, kasnije kralja Nikole i njegove balkanske carice, crnogorski stvaraoci jedva da su vrijedni pomena. Modernu crnogorsku književnost iz Njegoševe sjenke prvi je izveo Mirko Banjević svojom knjigom Pobuna uma. Njegov životni put, kao i većine pjesnika njegovog vremena, bio je nesrećan, nesređen, pa je njegova poezija prelivena tugom i tragikom i kreće se u rasponu od ratne, narodno-oslobodilačke, socijalne, pa sve do univerzalnih tema i značenja. Ono što njegovu poeziju čini originalnom, to je snažna i lična leksička osobenost, slobodno možemo reći crnogorska narodna leksika. Najznačajnija dijela ovog pjesnika, rekao smo, zbirka Pobuna uma, Ognjena jutra, poema Sutjeska, Do iskapi i druga. Utemeljivač modernog stiha u crnogorskoj poeziji, pjesnik, dramski pisac, esejist, prvi crnogorski romansijer, pogađate, Risto Ratković. Nije napisao mnogo, ali ga pojedina ostvarenja, prije svega poetska, čine rodonačelnikom moderne crnogorske književnosti. Poezija koju je pisao bila je nadrealistička i karakteriše je slobodan stih, a najznačajniji motivi u njegovoj poeziji su motivi smrti, zavičaja, ljepote, izgubljene ljubavi. Antologijske pjesme su mu Ponoć mene i Ikona. Umjetnost je dobra samo ako se u nju unese istina, rekao je Janko Đonović, crnogorski pjesnik koji je u kritici prepoznat kao umjetnik čiji se opus svodi na socijalne teme i teme sela i prirode.
Istina, Đonović je najduže i najdosljednije njegovao tematiku sela. Napisao je mnogo pjesama o svom zavičaju, o crnici. No pod grubim seljačkim suknom kuca toplo srce i to se osjeti pri svakom slušanju ili čitanju Đonovićeve poezije, kao u pjesmama Crnci i Crnogorci, Crmnici pod jesen i drugima. Treba reći da sve pjesme Janka Đonovića imaju ekspresionističku slikovitost, a pogotovo njegove deskriptivne pjesme. Stefan Mitrović se svrstava u pjesnike koji su u crnogorsku poeziju zakoračili poslije Prvog svjetskog rata i koji su imali snage da raskinu sa guslarsko-desetaračkim opjevavanjem događaja i postave temelje modernom pjesništvu. Mitrović je imao sudbinu da bude dugogodišnji robijaš i prije i nakon Drugog svjetskog rata, ali tu svoju patnju ispunio je ljubavlju prema zavičaju, prirodi i čovjeku. Pjesnikovo primorje, a Mitrović je rođen na Svetom Stefanu, kraj je apsolutne pjesnikove ljepote, a to je prikazao i u svojim stihovima. Ljepota je kod Mitrovića u različitim vidovima. To je ljepota prirode, prijateljstva, dobrote, ljubavi. Jezik njegove poezije je jednostavan, ali i probran. Njegova najznačajnija djela su zbirke Pjesma i čovjek i zbirka Snijeg i more. Najpoznatiji pjesnik moderne crnogorske poezije je Aleksandar Leso Ivanović. Za života je objavio 2 zbirke pjesama, i to Stihovi 1950. i Čapur u kršu 1960. godine. Počeo je da piše kao 16-godišnjak, a njegove pjesme odišu ljepotom, nostalgijom, žalom za prošlim vremenima, tihom tugom zbog prolaznosti i ljudi i vremena. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama je Ljudi sjenke, a tu su još i Kari Šabanovi, Biljarda, Jutra jugova, Jesen i druge. Nadam se da će njegove pjesme dugo živjeti i u našim čitankama, ali i u srcima onih koji će ih čitati sa pažnjom i pronalaziti se u njihovim stihovima.